2.1.2024. godine i prva novogodišnja tura ili ti pohod. Selo Turovi. Dan za 10 bi trebao da bude. Dakle, jučer je treskavca, cijeli dan, kiša, oblaci, a evo danas će to da bude tip top. Za one koji planiraju do Sustavaca izaći, put proširen, a sve u svrhu izvlačenja šume i uništavanja isti. Ali eto, imate jednu tablu, Gornja Laništa mjesto, staza koja vodi put Rajskog dola. Također se može i u Turove sići, a može i do Rajskog dola, dakle. Prije samih Sustavaca blatna kaljuža. Znate šta vas očekuje u ovom ovdje dijelu, a vidjet ćemo dalje kako je prema runolistu. Dakle, došli smo do račvanja makadamskog puta. Ovaj donji i desni, neki još 20 metara, vodi tačno do Planinarskog doma Sustavac. Ovaj lijevo put gore, makadamski, ne znam u kakvom je stanju, on vas vodi do Planinarskog doma Runolist, to je zaobilazi jedan dio koji ćemo mi proprijeći kroz šumu. Ovo je nešto novo. A da, to je ferata, nedavno izgrađena ferata Skok. Krasnički potok. Dakle, ovaj dom nije uvijek otvoren. Mislim da se treba najaviti. Ovdje se može napraviti kraća pauza. Dosvuti vode. Znači nekih cirka 230 do 240 metara nadmorske ima do Sustavaca i nekih 35 minuta do 40 do doma. Toliko vam otprilike treba. A sad idemo put Runolista. Blatnjavim drumom do Mutnog potoka, tako se zove. Evo, dokaz tome. Evo, Planinarski dom Runolist. Staza za Via Ferratu skok. Maršruta. A ja nastavljam dalje put Libavci. I dolazimo do jednog račvanja. Staza vodi, dakle, krati ovaj drumski put,
ako nastavite gore još neki 50 metara, na lijevu stranu imate markaciju koja vodi do vodopada Skok. Dakle, ovim šumskom stazom samo kratite put. Nekad je preporučljivo, nekad nije, zavisnosti od blata. Dakle, odmorište Skok. Ovdje je jedna tabla sa finim uputama za ove koji ne poštuju prirodu, ne čuvaju je. Ali eto, koliko to ima utjecaja na takvi. Mislim da takvi ne dolaze na ovakva mjesta, jer se treba uznojiti. Ja sam se odlučio ići lijevo ovom stazom, markacija je tu. Dakle, sad idem put samog mjesta Glibavac. Jedna bitna napomena, prije samog Glibavca imamo račvanje staze, desno vodi na Crno jezero, put Crnog jezera, a ova lijeva staza, jel ti pravo, ona vodi prema Velikom jezeru preko Šišana. Dakle, ko ima namjeru da obiđe Crno i Veliko, preporuka je da se ide odmah prema Crnom jezeru i da se poslije spustite na Veliko. Dakle, Glibavac, tu malo gore više je izvor, mostić. Predivno. Sad put Šišana. Pedeset metara više Glibavca imamo račvanje staze. Pravo se ide prema bivšem planinarskom domu Kozje luke, a desno prema Šišanu. U biti obje staze će se u jednom momentu sastaviti pred sami Šišan, a ja ću ovaj put ići prema Kozjim lukama da probam dočarati taj nekadašnji dom Kozje luke. U bivšoj Jugoslaviji glasno za jedan od većih i najljepših domova na planinama.
To je nakon nekih 5-6 minuta došli smo do ostataka planinarskog doma Kozje Luke. O kakvom je izdanju bila riječ, ovi ostaci zidina govore. Dole imamo vodu. Imamo još nekih 50 metara, par serpentina uskih i izlazimo na Šišan. Iza mene se vidi vrh Lupoč. Da je vjetrovito, jeste. Mjesto gdje ponire voda iz velikog jezera. Zaleđeno veliko jezero. Dakle, meni je trebalo 2 sata i 10 minuta, 7,5 km i nekih 700 metara uspona. Pa eto, planirajte nekih 3 sata cirka s nekim možda dužim pauzama. Ljeto se kupa ovdje, mogao bi se danas i klizati. Kućice na velikom jezeru.
idem put Hercegovačkih vrata. Dokle ću stići vidjet ćemo. Evo neki momci su ovdje mladi, njih sam zatekao. To je lijepo vidjeti da mladi ljudi izlazi u planine, da ne provode i svoje slobodno vrijeme po kafanama. Sad dolazimo do Pašinog vrela. Tu ću nasuti jednu flašicu vode, jer nisam siguran baš da ću do Ušljivog vrela stići. Dakle, Pašino vrelo. Snijeg poleđen, ovo malo što ga ima, tako da izlazak na vrh Mala Čaba će biti možda i neizvodiv, ali sve u svemu vrh Đevigrad se može ispeti. Ispred nas na samom izlasku pred Hercegovačka vrata tražim neku zavjetrinu, a ovdje ovo izgleda nije loše. Dakle, ovo tu ispred nas sve su čobanske stijene. Iza mene ovaj ovdje vrh, to je Klekova klapca, Nikolne stijene i Lupoč. Dakle, ovo ovdje sedlo su nam Hercegovačka vrata. Ovo gore desno je vrh Đevigrad. Čabanske stijene gore iznad nam je i najviši vrh Treskavci, Mala Čaba. I dok se rekao keks, Hercegovačka vrata, dole dalje je put prema Ušljivom vrelu i onda lijevo se penjemo na Čabu. Zbog ovoga vremena vjetra mislim da će meni biti dovoljno danas Đevigrad. Sigurno. Odmah ispod Đevigrada novosagrađeni bivak, Pašin bivak. Grupa entuzijasta, planara, vodiča je ovo sagradila i kapa do poda.
Spašna kuća. Još jednom hvala entuzijastima, planarima, stanici vodiča, vodičima i gorskoj službi zato što su napravili ovaj bivak na jednom prelijepom mjestu, stvarno. Ovo je fantazija. Ovo je fantazija. Emin Gibović, hvala. Šta drugo reći? Znam da stojiš iza ovog projekta. Fantazija. Fantazija. Napomena svima, dobro zabraviti zbog jakih vjetrova, kamen, vratiti sve na svoje mjesto. Dva sata je tačno
I vrijeme je da se pođe, što bi rekli, niz lijehe, nizbrdo. Kako ovo sve ostaviti, ovu ljepotu? Ne znam, nisam. Ovo je nemoguće ni dočarati. Vrh Čaba, neki drugi put. Imam dakle neka 2,5 sata do zalaska sunca. Cilj je spustiti se do Glibavca, a onda polako. Ja mislim da mi je ovo mjera taman, vrijeme poslužilo. Iznad mene Čubanske stijene, s lijeve strane je Đevigrad. Ja idem po Velikog jezera. Malo ću tući korak, da me mraka ne ufati. Nakon nekih pola sata tu sam iznad kućice na Velikom jezeru. Do nje još neki možda 15 minuta cirka. Kućica na Velikom jezeru. Evo već hodam 6 sati i 20 minuta, neki skoro 16,5 km uspona, cirka 1300 je bilo. Dakle, spuštam se sa Šišana prema Glibavcu. A nakon nekih cirka 7 sati skoro ponovo smo na mjestu Runolist ili planinarskom domu Runolist. Put se nastavlja prema Sustavcu. Još nekih 10-15 minuta do Alza, odnosno do Turova i polazne tačke. Polazna tačka Turovi, 1344 uspona, 1338 silazak. Tura je trajala 7 sati i 45 minuta i okruglo 23 km. Nije malo.